Ngiyanamukela ke bobabe labadzala ngiyanihlonipha kakhulu ke njengoba nginibitile lapha ke kuningi lokwendekile ke kulamaviki lesisuka ku kepha kuyi1 nje ngifuna ke sikhulume ngako lokungivisa nje kuhlungu kakhulu ngifuna ke kuva luvo lwakho babe ngoba lenzaba le it's a serious matter ikakhulu lapha eSouth Africa. Indzaba babe nayi yokulahlekela abantwana labanyendi kangaka ke emgwaqeni ngenzaba nje yengodi yetekisi. Ngicela ke ukuthi ngive babe luvo lakho lapho ukuthi luthini lapho nawe babe ke simela. Hey mnethu, inhlupho yami yavele yatshintsha ke bona ke manje. Sengebhlungu ngoba yibhlungu kakhulu lendlela esibonile, ikakhulu na umtali. Akukho ke umtali afuna kubona ke isimo nasi lebasibonile but awungosi yami, awunemandla wonke wasilahla washonaphi. Yabona ke mnethu, angathi ukuthi ngibandla tangilalela ke kunasi isikhathi sanyalo. Kepha angicela ukuthi lona endlebe angilalelisise kahle. Na government ke ningamthumelela naye video naye. Ngicela ukuthi ndike ayilalele nje kahle. Mnethu inkinga inebanikati bemahombe. Hayi khona bodwa live. Bayangushela leqiniso ke mnethu weva into okutshela. Mina ngikhula ngibangaka mnethu ngathi ukuthi bantu nabasiba bathole ingoti emoto kulimele emunye kushone emunye. Lokho ukuthi abantu batawuva ngenkumbule engaka mnethu angikwadi siqala ukubona nyalo. Uyakuthi kwentwa yini lokho? Bayangushela. Thina masikhula besathi ukuthi ikhumbi ishayelwa ngibaba Vusumuzi baba Vusumuzi nabo nomzamo nabo Sakhile nabo Petro yabona unangaka lo muntu webantwana una 4 unelikhaya una 45 years angusi nguye umuntu loshayela ikhumbi loye beyangushele ke angeke umuntu ngosihambe loshiye 4 5 ebantwana ekhaya ayo overtake amatekisi la 4 asujahile bantwana baledi nga 5 minutes ngeke ukubone lokho ngoba lo muntu lona una so much to live for and so much to lose uyayiva uyathi ukuthi uma ngagincita naye itekisi napha kunebantwana batawusala ekhaya babulawa indlala awunothatha itekisi uyonika umfana lona 21 years 22 years aqedze matric last year afeyile ka grade 10 aqedze matric last year bese umnika ikhumbi noma mhlawumbe uyothatha umuntu lona standard 4 lona 20 years umnika ikhumbi alayisha abantwana laba 15 nkosiyami. That person has nothing to lose noma ngafa kude umuntu ayomkhalela ngisho emva ingakho ayo overtake amateksi la 5 uqaba ngemali ukuthi ufuna ukuthenga ibeer diesel ngoba bani asatini nje ukuthi ikhumbi le ishayelwa ngibabe lomdzala babo ekhaya lone bantwana lathi ukuthi uma ngingaginqa na iteksi nakho abantu abambatawusala balambile ibhasi ayishayele abantu abadzala i-airplane indiza le ayishayele abantu abadzala khiphanda abafanyana lapha satokubona lokho beside ukuthi bathi akana amaphepha akana ma requirements okuthatha ikhumbi abacheck ukuthi unawo emndeni yini and futhi uphindze ube na 40 years ukethu simple man abayekela ukuthatha labafanyana labo ukuthatha umuntu lona 20 years umnika ikhumbi yokuqala mphefemulo abantu abadala labadala bashiye emndeni emva wena unamuntu awathi nokuthi uyabeleka una thuma ex umunye uthethwe umfana wePolo Vivo une stress uya driver une stress setshwala une stress semantu bombatana kulayishe abantu labane stress emndeni flex man leyo ukuthi akana amaphepha nakhona akusiliphutha la driver futhi lapho ngiyaphinza lo mnike lekhumbi akathi ngani ukuthi akana amaphepha uthatha kanjani umuntu kana amaphepha umnike ikhumbi lethwele imphefemulo. Hayi man, akona futhi umntwana ugidima kanjani kunemasangconga. Hey, sangotho. Bayabona lento ufakaza indaba talenye ikhantri. Mashangana phile shaka kahle. Yasobinze nje usikwatile lathi. Oh. Wonke beninyisa ku.